Umugoroba mwiza bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mugezwaho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda tugiye kubagezaho. Nitwa Felix Mucyo. Kuri uyu munsi rero masaha ya mu gitondo tukaba twagize ibicu biringaniye ahenshi mu gihugu ndetse n'imvura ku masaha yo ku gicamunsi yaje kuboneka mu gice cy'intara y'Iburasirazuba, uturere twa Nyagatare ndetse na Gatsibo, umujyi wa Kigali ndetse n'uturere tumwe na tumwe two mu ntara y'Amajyaruguru. Mu masaha nijoro rero turateganya kurarana ibicu byiganje ahenshi mu gihugu. Ku munsi w'ejo nk'uko bigaragazwa rero n'ifoto y'icyogajuru, tukaba duteganya umuyaga uringaniye akenshi uzaba uva mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'imvura ahenshi ku masaha yo ku gicamunsi mu gihugu. By'umwihariko rero ku masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo mu gice cy'intara y'Amajyepfo hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe bwaho rero buri ku kigero cya °C 14. Naho mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe naho ibicu biringaniye. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya °C 11 ndetse na 18. Akarere ka Nyabihu kakazagira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu majyaruguru y'igihugu naho ku masaha ya mu gitondo hakaba hateganyijwe naho ibicu biringaniye. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya °C 12 ndetse na 14. Akarere ka Burera kakazagira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha y'ejo mu gitondo naho hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya °C 15 ndetse na 16. Umujyi wa Kigali ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo naho hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye n'ubushyuhe buri ku kigero cya °C 17. Ku munsi w'ejo ku masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo hakaba hateganyijwe imvura mu turere twa Nyamagabe ndetse Nyaruguru na Gisagara. Ahandi hose hakaba hateganyijwe ibicu byiganje. Ubushyuhe bwo hejuru rero buri hagati ya °C 24 ndetse na 23. Mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha y'ejo ku gicamunsi naho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura mu turere twaho. Ubushyuhe bwo hejuru buri hagati ya °C 22 ndetse na 27. Mu majyaruguru y'igihugu uturere twaho, uturere twa Musanze ndetse na Burera hakaba hateganyijwemo imvura. Ubushyuhe bwo hejuru buri hagati ya °C 23 ndetse na 25. Iburasirazuba uturere twaho hakaba hateganyijwe ibihe by'ibicu byiganje ku masaha yo ku gicamunsi. Ubushyuhe bwo hejuru buri hagati ya °C 23 ndetse na 28. Umujyi wa Kigali ku masaha y'ejo ku gicamunsi hakaba hateganyijwe ibicu byiganje n'ubushyuhe bwo hejuru bwa °C 28. Ku munsi w'ejo ku masaha mu gitondo izuba rizarasa ku isaa 11:53 ku masaha ya mu gitondo, rirenge ku isaa 12 masaha ya nimugoroba. Muramuke mugire umugoroba mwiza.